Gdje ste bili danas? Ja sam četvrti razred, ću pokazati pismicu koja se zove Mjesec i njegova baka. Pa, ja sad učio ovo što se zakružio ovdje i ovo ovako. To ja pročitat ću vam. Ako kako ide. Što sam ja imao. Sad slušajte dobro. Šunja se mjesec, utvara pala, prava. Kad gle na pragu, bakica spava. Spustila glavu, srebri se kosa, na prutu trepti jutarnja rosa. S drveta u tom hitra i laka, pred kuću skoči brbljiva zraka. Zakrešta zlobno, repati vrag, držte ga, ua, sa neba je pao. Čitave noći zvijezde je krao, pogledaj za njim, blista se trag. Potrča mjesec, brže nego oči, kroz vrata šmugnu, u krevet skoči, a s vraka opet galamu stvara. Pobježe skokom, drž ga stara, jadna se baka i sna trže, zbuni je dreka i rumeni sjaj. Pa svraku pita što može brže, otkuda šta je da nije zmaj. Kradljivac je zvijezda, u tvojoj je kući, povika svraka treba ga doći. Pokažem koju, baka se sjeti, u dvore korak upravi svoj. Kradljivac koji s neba leti, niko je drugi već unuk moj. Prilazi baka krevetu tajnu i gleda lice zlaćeno sjajno, u plavoj kosi zvijezdani prah. To je to, ljudi. Vidimo se.